Hi guys! I'm back mga kakabsat. Tatag, lukat tayo mantikwan. Nagatan ko hindi Shopee. Kumatang amantikwa. Lip contour from GRWM. Oh, GRWM. Try ko mamot guys, nung kuha na pintas man lang atoy. Swatch tayo guys, swatch tayo, kakabsat. Numaya mo lang. Napintas guys. Shade Kali, kakabsat. No kaya yung kakabsat data. Ikabel ko di comment section dali link no niya nagkatangak. Salamat sa panunood mga kakabsat. Bye-bye!